welcome to Tanda Nkondla, where we are teaching stories and crafting poetry. Libito lami ke ngi-fortunating wakamabuza ubukelelo lahlelo lakho lelithandayo lihamba embili eSwatini TV na7 lonke nje Tandla Nkondla. Sihlale sikulethela ke bosonkondla laba brand new from the country. Ngihlale ngikutshela ngithi abamphaka uhlala nabo. Uyambona umzala wakho wena lohlala uthi ngizala kake ni next ngithi mina unemanga because umzala wakho yena angaba ngisonkondla uyabhala lo stanza 1 2 3 uthi kanje ukuthi wena uhlale phansi umtshezi yathi kuthina mzala lempolo yendako ingiyo futhi bamfu batayithakasela sinayike sonkondlo wethu walapha emhlambeni high school uthi kena ke you know what mina tinkondlo kimi therapy man ngihlala phansi ngithatha idiary yami bese ngiyabhala bese sengidiva sengcono move ukuthi uthi lapha kanjani yena ngepoetry uthi khona ukuthi nawe ulapheke Sengingumthandvo kabani mina ke ngingumthandvo kayise labanye bathi lahla kubonina ke mina ngidilahla kubabe mina ke ngingumthandvo kababe ngiyithandza lengakhotfanga ngunina mina ke ngingumthandvo kayise ngiyithandza letigcabha ko ngiyintekotela tijova ko ngiyinyanga letilapha ko ngiyinkhangeti ngichakaza kakhulu ebumnyameni bengicela ke make ukuthi ufike kimi noma ngangephupho ngitova nemfudumalo yetandla takho lengakase ngayiva kulela kamhlaba bengicela ke make ukuthi ungivalelisele phela kuye babe lokakhetha ukulandzela angangivalelisanga kopha mina ngiyinkhangeti ngichakaza kakhulu ebumnyameni ngiyinfobeko yemashiva ngilithemba lemanyamanze ngilicapho lemakhambule tihlathi kimi athi savakashela tona tindlebe setindlebe lesativakashela tona tihlathi mina ke sengingumthandvo kabani. Hello siyawemukela ehlelweni Tandla Nkondla ofusela umbukele ekhaya sanibona babele ekhaya lokhulumako Nkosi Siphile Bakatfalo Mnyamanzi Shivakati ngifundza enhlambeni high school form 4. Okay Shivakati umsonkondlo right? Yes I am. Okay ucale nini ngekuba ngisonkondlo? Okay I started 2023 when I discovered ukuthi ke my parents akekho so bengifuna ku express my emotions ngibhala lenkondlo. Okay so from 2023 waqhubeka wathi cha Nkondlo ngiyabambelela kuwe angisayekeli. Yes bekunokutishela mina nje sibukweni. Okay alright sobona ngibani ngesibukweni ukuthi hayibo yathi lemfo lena lohlala uyisho uyi1 you can do it nakulabanye. Yes my siblings asho kathi I know uyayishaya mfana. Okay yes ngabanjani ukuthi ke uhambe uyopublisha eliningini so ngalokho ukuthi bengapublishela khona until wazokavela le opportunity ngathi noma kanjani abaligrade it. Okay so wende kanjani did you go to your teachers noma wende kanjani? Yes ngibhalile ekhaya so I usually spend 1 hour ngibhala. Okay Fika la sikoleni ke sicela ukuthi basite bas-assiste cause niyathi ukuthi lelimi leSwati kahle kahle lilifuni. Yes okay so wena ubhala kahle kahle ngalesiswati? Yes ngalesiswati. Okay inhloso yakho ngesifisile kwathi sinembukelo ukuthi uma ubhala lenkondlo suke ufise ini kahle kahle? Ngisuke ngifisa ukuthi ungayigcini info la ngekhathi kuwe ungakhona ukuyithulela hayi noma ngangibani cause bamvule isikhathanyana basathembeki ungayithulela khona la nkondleni ubhale. Soka lami angathi ngicale ukanye ngigcine ukubabata lithambo lenginalo ngawe phela wena usisi kwasami sekuphila sangemihla sengicela ngicabanga ngawe ubusuku nemini uyangisola yini bengicela info leyo manje sanda sami bathi mabaya kandonga ziyaduma ungithathe ungibeke kulomhlaba wakaluthando ngiyacela thambo lami cela ungiphathise kweqanda ngoba mina ubuhlungu ngiyakwesaba ingani phela nangivala imehla ngisabona ngona ubumnyama kepha sengibona ukukhatimula kwethandvo lethu sanda sami bengicela ke ungithandvo ngalothandvo lelingenamathize thize ngoba mina ngiyakuthanda baningi bathi bafana bayafana kepha mina ngibona kufanele kuwo ngiyacela bambo lami ngicela uhlale nami ngicela info nje leyo favor asingafisi lahlana kepha sife sithandzana. Ekhaya bakusupporta ngani lo nabo nyalo when it comes to poetry? Ngisho ukuthi ekhaya bayangisupporta but not that much bayangisupporta ngokuthi bakhona ukunika isikhathi sami bayakurespecta lokho ke because nangibhala inkondlo ngifuna ukuba ngomsindvo bayakhona ukunika isikhathi sami ngedvani. Okay alright kumbe ke khuluma nalomunye sonkondlo losekhaya lo
ngoba siyaye sithi hawu bafundi bane-depression yani bona babancane kangaka. What can you say to that person? Not even ungazi ukuthi akhona ukukhuluma namuntu, the only thing lakhona kuyena ukuthi abhale. What can you say to him or her? Ngithi kuwe sisi ngoba mnaketfu losekhaya, ungafuni ukukhunga, ungadibulali. Dinenge indlela ongakhona ukuthi express ama feelings akho ngayo beside ukukhuluma nebantu. Ngoba bona labantu lesibathembile. Ngibo labalahla lithemba lethu. Ungakhona ke ukuthi ubhale ngoba sobhala speech ke ngoba sobhala ingoma ke. Kube kuwe ube ngisonkonto ngaba imbongo solo expressa bonke ama feelings akho. Okay, lo munye wethatha okay ngiyadimisela ke ngiyabhala. Then posta social media. Uthola asithi maybe ma likes uyathola, then kuba nema comments. Lo munye uthi hawu uyadlala wena kunema negative comments nema positive comments. Udila kanjani eSonkondlo umuntu lona talent when it comes to comments like social media? Kemine ke angiyakadiswa lutho. Like lo buhlungu lengabova ngisasemncane kude lo kangisheka ngiyalo sengizala kangaka. Sekude. Angunaki, just ignore. Okay. Yes. All right. Kumbeke naso umile embi kwebafunzi sokile wa reciter esikoleni yabafunzi. Yes. Okay. Khona lesibinzi wenda njani? Na uyahamba yokumembi kwebafunzi wenda njani? Ngoba yabathi bafunzi kuloyo wahlala yagatsile ukuthi nako ke kwamsuka baze bakubide ngeligama. Bayangathi nabo ngiyaphapha shothe indalo yami vele ngiyadipapela ngite emahloni kahle. Okay. Kulona lona emahloni ungamkhuthaza uthini kuye uyabhala Nkosi yami sozithi ukhaya yakhe seyilinga kugcwala. But uyesaba lo ukuthi embi kwabafundi. What can you say to that person? Lemvo kahle iqalele ekhaya yabo. Bashelele ekhaya utoyikeni confidence kancane uyisho eclassini lakho ma callings akho yabo. Tokhona nawe ugcina so khona ku population eliningi. Okay. Alright, ku community yakho ufise kwenda ini ngepoetry? Ngepoetry ngifise ukuthi ngishintshe impilo debamvu ngalama poem. Bakhona kufunza lokuningi kiwo cause le manye ama poem amakhuluma ngelithando. Labanye bamfuthi seba discourage ethandweni. Basakhona ithanda labanye ngenxa yetimbangala letithite letentiwa bamfu balamhlabeni. Inkinga laba labasithandzako asibathandzi. Kanti nalaba lebasithandzako nathi asibathandzi. Nabo banabothandziweyo babo lababathandzako. Uyangiva yini? Ingani phela wena Mfombatane ufuna kwandliwa nguyena lo mfana ube wahlula kwandliwa nguyena babu wakho lobakudala. Uyangiva yini? Ingani phela nawe Mfombatane ukhetha kumfaka enhlitweni kepha umbitha ngenja wathi kahle ukuthi inja ihlala eminyango. Uyangiva yini? Awuthi ngikutshena indzaba phela laba tinhlitiyo tabo timigotsi lengagcwali bafaka usihle uzanele kodwa sola abaneli bafuna uzama bafuna kuphinza bazame kona lokho. Intendelani ke Slima? Hlala enhlitiyo yakho uthi tfobe mfombi yakethu. Your future plans ka poetry? Ngifisile shami ukuthi yabo basibukhe sibashelele lemvo lesinayo because sine confidence safuna lokisho sishelele bamfla abaningi besicela nje ukuthi ke basupporte kuphela. Okay, sinisupport-a ke sinibita nama events ethu usithembisa ini eSonkondlo? More vibe, more poems, more interesting time with you guys. Sinishele ama poem laneligisu. Yes. Okay. Alright, kumbeka umlayito wegcina lo ngawusho kumbukele ekhaya njengaSonkondlo. Lo tibonako ukuleya level leyalo tibona ukiyo kusasa. Bengicela ke Sonkondlo losekhaya ngoba nawe mbongi. Ngaphela imandla yabo. Because baningi abantu discourage ako lamhlabeni. Ungabanaki. Like nje just be yourself. Ngoba songaba ngesingisi. Because naso siyasikhuthaza ngilothisha silikhuni man. But nje uqhubeka ube confident enkondlweni yakho. Akudingi ukuze ucabanga lokuningi just thatha inkondlo. Thatha amagama lona wemqomveni wakho, ma feelings akho express uwabhale phasi. Then lokunye kutawulandzela. All right, thank you so much for your time. Noma khaya ubufise kusho lokunye. Abe ngicela nje nisupporte emakhaya. Siyacela bo
cause siba nenkinga sikhona kahle kahle reporta ema-poems ethu cause side emakhamera la kahle. Besicela nje ukuthi-ke niside kakhulu ngalapho. Make vuka sekusile ngikhuluma nawe ngilalele. Make ngimi umfana wakho Siphile ngifuna siphile impilo vuka nami ukhulume. Make ungangishiyi uthi ungishiya nabani. Kuyacaca-ke ukuthi umdali sobeke ilizwi lami esibhakabhakeni. Bengicela-ke make ukuthi uvuke. Vuka, phaphama, sekusile kusho wena ukuthi nguba inamali uleleleni. Hayi, susa imatshe esifubeni sakhe ayamsinza. Umfakelani lo mgosi lomfako womuthe. Utawukhuluma nabani? Make ulithemba lami. Make uyati ukuthi sinkwa sami sekuphila sangemihla ngemihla. Make khuluma nami sebangibuka ngathi ngiyahlanya. Vuka khuluma amavempilo kimi ngumisiphile mfana wakho make ngifuna siphilele impilo. Make kucale kube ngibabe why kube nguwe nyalo. Make ngiyacela. Vuka make hayi ningambonyi usaphila usafuna ukukhuluma nami. Make phaphama. Hawu sayiphi inhlonipho kimi. Sawubona make ngiyakubingelela. Vuka Samgedi. Khuluma nami ngimi umfana wakho Siphile ngifuna siphilele impilo. Sathi vele ke mbukeli kuye sonkhandla ukuthi wena nje nangabe unayo ipanel paper cha ungafi thatha leyo panel paper bese soyabhala ungagcini ke ngekubhala kuphela endlulisela phela nakulabanye bato khona ukuthi balapheke phinze bafunze kuwe sitawushiya connect market nasibuye market siyachiba nenhlelo ukwakho nje ukuthi ungathi nyaka. Bukele ihlelo Tandla Nenkondlo selubukelelo nalihlelo lakho Tandla Nenkondlo mina ngihlala ngenda lesiqiniseko ukuthi sibese sesiyakuvetela labo labentayo nemisebenzi yetandla ungade utkhanza mani soba nalo bulukhuni bekuyofuna info lehlukile letaba yakho edvane titolo kani akhona emaswati la wendako umsebenzi wetandla ngiyathi ukuthi kubaningi labatsinga emagcebesha kulabalanga nje thine lesitiyele emhlangeni siyabatsinga lamagcebesha ukhona ke mina enhle utatibonela ukuthi uwakha kanjani phinze la akhe ahluke ngani. Sanibonani mabukeli emakhaya libito lami ngimina enhle ngwakaHlatshwayo ngihlala eNgcolweni ngina emacakala kanye nemagcebesha umsebenzi wami wetandla ngaqala mid 2023 yes ngaqala bus ngikwakha igcebesha lelijekile of which I had to kufuna kubamfule bengibathi lebe bento emagcebesha ukuthi what's the right material to use then from there asesengiyaqala ke profits ngiyaka. Okay, at first bengayitholi but then I learned ukuthi kufuna the charging yakho ibe stable akhona accommodate lo munye umuntu lofuna maybe igcebesha. Clients iyeta ne design yakho asho ukuthi okay ngifuna kube kanje ma colors maybe ungishinjele la. Naloko ngiyakwenda but still ngicharge same price for all. Inspiration go. Okay, to have something of your own. So designing comes with cabanga ukuthi okay now ufuna imvu yakho ibe kanje ufuna uthathe kudlala nje ngema colors thathe bo green yabo pice then you come up with what you want. Okay, the first step is not always easy but lengakusho is to never give up. In the future ngidibona ngisoma business lomkhulu like having something of my own sengifaka like timvunulo letiningi like bomadla tindlamu mahiya konke nje lokugcokwa like imvunulo lengwendako nyalo having okay i-profit money yami ngiyayi-separate from the business manje business nje angidli so kufuna nje thina ngithola i-profit ye-businessini then buke nje nawe timvulo ngadenda fundise bamfu bakwati mina nje from me I have a student embabane ngimsitile naye bekafana nami ngamtshela ngathi to have something of your own ufuna uqale phasi ungayeke ukuthi ufuna umntali wakho njalo apheke ukuniketa imali like levo ungatendela wena nga200 nje uhambe yacupha kancane you atfola ama customer then you can grow big from that. Lengakusho is ukuthi batali kufuna bagcugcutele bamfa babo
babasupport babe nabo nje balandelela amaphupho abangawakhathi of ukuthi hayi wena sowenda magcibesha angisakhona ke esikolweni no ufuna nje babagcugcutele so that nabo kusasa bafane na mina nje from the support of my mother nababa wami kanye nasisi wami I am here today ngenxa yabo because bebangangivaleli ngaphandle ngicela make ngicophe 100 rand yathi ngifisile kwenza na imvo naye asimake hayi hamba nalokuthi ke mina ke vele I'm one person no admirisha iculture yala kaNgwane so magcibesha vele imvo le ngifuna kuba nayo nale ngifuna ukuthi bamfu bayadi okay ka Facebook ngingimina enhle Mahayise then ka Instagram I am Eswatini Elegance SD so that's my business account then ke na ka TikTok ngikhona mina enhle it's mina enhle Mahayise then lotekelcingo like lotekelcingo for ungena ku social media angangithenza ku 78403648 noma ku 79403648 I'm open for everyone and mina ke anga communication angishayela anytime ngibhalela anytime of the day ngikhona angibuki ukuthi ungibani uchamkapi yabo ya ningeta kimi nito tfole magcibesha njalo umhlanga kufuna yabo ngimbathe nibe bahle Hawu lo ngaphela ngabe kuyahlola ke mbukeli welihlelo Tandla nenkondlo kepha-ke sida wena siqiniseke ukuthi kuleli viki letawo siyakulethela labenda yona imisebenzi yetandla nabo bosonkondlo bala ekhaya eSwatini uthi khona ukuthi nawe uchubeke kwasupport eMaswati khona ukuthi nangabe unemvo lehlukile loyifunako wathi ukuthi utayitsinza bani bese soyayitfola leyo mvo lo itsingako sidabana nembukele viki letawo kasesikhathi sifana ku goodbye and God bless.